yaseJozini ngizwe kuthiwa sefikile imeya yaseJozini imeya yaseJozini angazi ukuthi ibizwa ngubani kade bengishayele nje manje imeya yaseJozini angazi ke mhlawumbe uyena bathe uNathi uNathi mangabe lo Nathi akuyena imeya yaseJozini uyoba nenkinga sawubona baba yebo njani baMbofu Hayi singaneno baba singajabula uma uyakwazi ukuyiveza sibone ukuthi ngabe wena ubaba umeya uNathi Myeni imeya yaseJozini local municipality akengizami ba kodwa baba wena imeya yaseJozini local municipality yebo imina ba right yeah zingane zakwethu nangu ubaba umeya waseJozini local municipality bekade nabantu besisendela okuningi okungafani bekhala ngenkohlakalo eqhubeka kumasipala waseJozini ubaba umeya ke njengoba sinaye la sofisa asiphendule ayisholo yena kule mbuzo esizoyibuza izolo la khona ngisho uMamothela phaya kumasipala waseJozini mangingaphosisa uthe amanzi athengiswa ngomzimba usho njalo wathi kunzima kabuthi abantu bathola amanzi isigubhu iround eyodwa into edicelela phansi isithunzi sabantu besifazane babumeya ni wrong kakhulu ngoba ni thatha impilo zabantu bakithi nidicilele nesithunzi sabo phansi babumeya kuthiwa wathenga ijezi wena lebhola lika 2.5 million ngiyafisa ukuthi nalapho usicacisele and umuntu okade ke thina siyi clean governance obesinikele leyo information ikhona nje insizwe kadila mfoka Miyeza ubuthe uphethe proof mfowethu yalento ya baba nangumeya lo walapha eJozini inkunzi malanga le ekhalwe ukuthi uqeda imali yabakhokhi bentela ngisho ngoba uthe uphethe proof nawe ufana nami umuntu nje uthola i-information so ke ubuthe uphethe proof ubungakanginiki proof ngingaki-invite ukuthi ungene uveze leyo proof yejezi lebhola 2.5 baba engakangeni 2.5 million umasipala uspend imali engaka nikhohlakaliswa yini baba Miyeza cha ngibonge Mbofu ukuthi namhla mhlawumbe umuntu akathola ithuba lokuthi akathi ukuphefumula kulolu daba okhuluma ngalo oluka 2.5 million nabanye bathi 2 million basha ama price ahlukene ayikho Mbofu inkohlakalo eyenzekile eJozini ngokuthengwa kwejezi ngabona nje kutrend impela lapha emaphepheni igama lami lingcoliswa nje ngalendlela municipal manager mina angiloni official mina ngumeya womkhandlu waseJozini okufanele ngiservice umphakathi engithunywe ukuthi ngizowusebenzela kule yejezi ngazi elika 1.9 million elathengwa close to 2 million not 2.5 million ijezi ke Mbofu lathengwa ngenxa yepressure umuntu anayo emathimini aseJozini ebhola since 2024-25 ayikho into esake salekelela ngayo amathimi ebhola eJozini kwaba nesikhalo sokuthi abasena majezi bagugelwa amajezi bayacela umkhandlu ukuthi balekelele since kumkhandlu buneyingqinamba zeimali umuntu since athatha ngoMay angena kungekho lutho kwakuno 300,000 if ngaqamba manga so bekulukhuni ukuthi ulekelele umphakathi ngeyidinga abayidingayo ngoba kuningi bekumele ngiqale ngufixe sifune nalendlela yokuthi sikhande imali ukuze sikwazi ukuservice abantu bakithi kule yejezi ngezwe ngibona emaphepheni kuthiwa sathenga ijezi lika 2 million la ngadeliver kwangenzeka konke iqiniso lithi ke Mbofu ijezi lathenga njenge request njengoba umuntu ebusy nje ziningi izinto ezicela umphakathi umkhandlu waseJozini sazozenza as from next week kuya phambili umjezi wa deliver wafika late ngoDecember
uma ufika late engangithe sicela ukuthi bakwenze like ukubranda igama laseJozini bonakala ukuthi umkhandlo waseJozini kwafika kungenzekile lokho lafika futhi lingaphelele ngicabanga ukuthi abahlonishwa baseJozini bangafakaza cishe umjezo o50 abawuthola nakhona uma ufika late ufika ngoJanuwari sabana lenkinga ye-disaster ngezathu sokuthi ke emkhandlweni asimile kahle ngase ngibatshela ke executive yami ukuthi bafowethu umjezi awuhambe uyobrandwa ubuye ilento esiyifunayo kuzobe sekuthi ngoJune manje njoba kuMay ngizo invite o-sport coordinator bonke baseJozini sifuna ukuhlela i-Mayoral Cup ngoJune la imjezi izobidlalelwa khona yiwo wonke amawadi akhona eJozini imjezi khona mhlawumbe owayefuna ukwazi owayizoza kithi ezoconfirma bese sefuna ukucheck ukuthi ngempela ikhona lemjezi yenzeka into enjalo but ngenxa ukuthi kwakukuthi kukhona into eyayikhandwa ngoba makuyinkohlakalo phela mbovu ngeke inkohlakalo yenze ngoDisemba uJanuwari uFebruary uMarch mase kuya kuApril suzovusa ukuthi wena kunenkohlakalo isizathu ukuthi indlela ebebejwayele ukwenza ngayo izinto abakwenzayo lokho ngaphakathi akwenzakalanga ngendlela yabo abantu kuyangibangaza ukuthi namhla bazothi ijezi lutho 2 million but uma ubuyele emuva la kwagcinwa khona uma kwenziwa iMayoral Cup bekuspend about 10 million so mina ngezathu sokuthi umkhandlu unikwe mina bengengikwazi ukuthi singaspend imali engaka ngoba ayikho imali eJozini but ngekwepressure yabadlali bebhola sagcina sikwenza ukuthi oba nakumasalga babengayanga cause kuma cost containment so ke sasisithatha isinqumo ukuthi hayi ngoba asijahela lutho sizolihlela nje kahle silenze lebendume ezulu onke amathima aseJozini abengxenye asho futhi ukuthi lodlalelwa kanjani ngoba asinayo nemali ngokwaseJozini bekuvamise ukudlalelwa iMayoral Cup uthothi kunezimali edlalelwa at what level kuze uthole sesispend imali enkulu but mina ngathi sizothenga imjezi nje kuphela namabhola nakho konke lokho kunye then bekwazi ukuthi bedlale ngoba umuntu ungena isimo singekho right since May umuntu wayengakaze enze lutho enzela abantu abasha ngathi lokho move baba imibuzo nje eqhamukayo nakwabaningi nakumina ukuthi 1.9 million ngingazi noma is that with VAT or before VAT mase ngizothi ngizwe ulinganisa ngo50 ngingazi mhlambe ukuthi ijezi le sporting code eyodwa isoccer kuphela noma lithinta mhlambe u50 wesoccer u50 wabesifazane u50 wenetball u51 yiloko nje ngifisa ukwazi ukuthi amaset amangaki mhlambe u50 wehockey angazi kodwa kuba meya mhlambe angasitshela nabo bayafaka abanye bathi 38,000 ilinye angazi kodwa ke singezwe kuba meya ukuthi amajezi amangaki sidlule kahle entweni yebhola obviously asike sicacise lokhu ungakaphenduli bameya bantu bakithi uhulumeni ayikho into oyithenga wona ngqo uhulumeni uyaprocure uhulumeni uyuveze umthetho uthi awuveze i-request for quotation RFQ usho ukuthi ufuna into enje kanje mase uzothi abantu abazothumela impendulo makuthi inkampani ezintathu mhlambe bathathe the highest mhlambe bathathe the lowest uzochaza ukuthi babume so ke one of the service providers isho ukuthi ijezi liyimali engaka okubhlungu ke lo babo lapha mkwethu owakho umsebenzi uqinisile emetha kaYena kodwa uyena o-responsible for i-oversight yakalo wamasipala kusho ukuthi uyena ungqo shishilizi ekufanele ukuthi mayebona ukuthi khona ongahambanga kahle kusizwe thiwa uyamiswa noma kumiswa abalapha ka supply chain kodwa asicacisele ukuthi kwenzekani ijezi la 1.9 million jezilini mhlambe lakhiwe ngemohe iwulu lebizayo cha mbovu angithi uhlobo lwamajezi lihlukene ngokuzwa kwami phela nami ngabuza mina ngangifaka i-request ezamakhansela nomphathi ucelile ukuthi bafowethu
wathola ukuthi delivera late and lokho esasicethe bekwenze kungenzekanga sithi ke ayike uzosicela service provider enze exactly lokho esikufunile so ke kulokho Mbovu ukuthi lu 1.9 million kukanjani but ngambuzo washo ukuthi including event phakathi to imjezi u230 namabhola khona nokunye izintwana ezincane impempe namaphampu kwakhona so ke mina okwami njengomeya ukuthi ngifake irequest ku badile neprocess yokuthi sithole leyo nto njengoba benguveza nje ukuthi ngesikhathi isixoxa savumelana nokuthi kungcono ba maningi amateam eJozini ibhola liyadlala uthola ukuthi iward iyinye inamateam awu21 inamateam awu20 so ke icele ikhona la maningi amateam iteam ngayinye ethi ifuna ibhola ifuna imjezi so sabona ukuthi ke ngoba sekunesikhathi ngendlela ababasho ngayo ukuthi ababe nawo asebagugela bacela umkhandlu balekelele ngoba kubo ibhola likhono futhi eJozini abantu abaningi bakhona abadlalela amanye amateam abatholakala ngayo lemidlalo esenza eJozini zingane zakwethu okade khulunyiwe ilokhu okwesibili babumeya sizothiwa nakho ama-BNB laphaya nicebi nina nisicebisa ngemali yabakhokhi bentela kuthiwa nosomabhizinisi abahleli njobulana nje bathi unebhande eligijima elikhanda imali kuningi kokushiwoyo kuthiwa nabasebenzi bakho bako-SCM bathengisa imisebenzi ngo-25,000 ama-RFQ kuningi nje okushiwoyo okuthinta inkohlakalo inkohlakalo yini eqhubeka kumasipala waseJozini andizinyathelo ziphi wena njengomeya oyithathile ukulwisana nenkohlakalo makuukuthi zikhona bangaka sebevulelwa amaqala ukuthi baboshwe ngokweba imali yabakhokhi bentela ngicabanga ukuthi Mbovu basithi umuntu athathe lo msebenzi okungena kulesihlalo seJozini ezumeya cishe ngenyama nambana kakhulu kubasebenza abathile kodwa abebe kwenza lokho kushoyo kuyinkohlakalo yokuthi kwenziwe umsebenzi ingenziwe kuliqiniso kodwa ngokuhlala nengibambisene nabo no uyawathatha inyathelo lapho kwa-SCM wenza reshuffling kwakhona abasuswayo abebehlele endaweni ezithile so ke njengo ke uyena engamnika itask ukuthi akuzanywe phela njengoba uyena ophethe administration ukuthi kutholakale ngempela nanokuthi beshushiswe laba bantu ngoba kuningi yikho lokho kusidalela amazinyo abushelelezi namhlanje kube ngazuthi umuntu usewenza inkohlakalo kungonakele lutho bazi ngoba bebefuna nje indlela ukuthi umuntu bemngcolise Mbovu zikhona inyathelo abazothathelwa zona abanye basusiwe babeka kwezinye indawo usebenza udaba ngaphakathi so ke akumnandanga ukususa umuntu la adehleli khona kahle ulwa nanoma ngayiphi indlela ukuthi azama ukuphazamisa lowo muntu osuke ethathe leso sinqumo sokuthi amqhelise lade phila khona ama-BNB ke angeke ke Mbovu ngithini kodwa ke lokho sekuyosho i-lifestyle audit ukuthi uyaqualifya lo muntu ukuthi ebe nama-BNB noma ebe nazo zonke izinto ezingaphezulu komholo wakhe yini enye ayenzayo ngicabanga ukuthi uhlele esiphansi kwalo ukuthi lungahle liqale lapha eJozini lwenzeke ngoba siyabona khona ukuthi liyadinga ukuthi iqiniso lihlale obala ngoba sizogcina singcolile ngenxa yabantu abazama ukusingcolisa ngoba befuna ukuthi sifihle ukungcola kwabo kodwa nje simile siyaqhubeka nje siyasebenza sisazosebenza futhi ngeke sinqindwe yibo amandla ukuthi sothi siyasebenza befuna ukukhanda into eyihaba othola ukuthi bekuwes izinto ade zenziwa yibo mangathiwa nje ngempela sekwenziwa investigation kuyobonakala njengoba ngenza isibonelo nje ngayo imjezi le iyaqala nje ukuthi ithengwe ngawo 2 million loyo la emjezi nezinye izinto ebeyithengwa kusetshenzwa beyirate leko 5 million kuningi nje bekwenzeka Mbovu lapha eJozini kodwa sesikuvalile ke kwenzeka mase siphumile singasekho ikhundleni lesikuzo
Kodwa ke baba umeya sizoncoma okuhle siye sithi ke ka clean governance thina asushayeli izandla ufisha ukuthi ubhukude emanzini umsebenzi wawo loyo. Baba umeya thina siyojabula mzokwane sizwa ukuthi imeya sejozini iyaqinisekisa ukuthi uma ngabe uthi kade for example okade imeya before wena umathe mawuthi washiya u300,000 khona ade engakwenzi kahle fanele simbone phela ekhindini ngoba naye ngelinye ilanga uyobethi kube kungcoliswa igama lakhe. So akuboshwa abantu phela baba abagangile mawuthi kunabasebenzi ngaphakathi abanezandla ezinenomfi thina siyi-clean governance sizithi kuwena njengosodolobha baboshwa nini abantu mawuthi u-MM inkinga kusho ukuthi u-MM ogqoke iy'nyawo zedada ohluleka ukuhamba uhamba kancane ongafuni ukubopha abantu ngoba inkohlakalo iyona ikriplisha iy'mfuno ngqangi zabantu service delivery ayikho ngenxa yalokho mase siza ke kokulandelayo i-service delivery baba imigaqo iphi imigaqo ejozini kade bekhala nje abantu la bethi akusayeki ngisho ama-ambulance awakwazi ukungena bawubize ngegama lomgaqo abathi waphazanyiswa kwenzekani babumeya abantu banike wena ithuba noma banike inhlangano yakhe ithuba and your party is failing people of Jozini iphi imigaqo ikuphi la kubuhlungu khona nahlulwa ukwenza umsebenzi. Hayi Mbovu njengoba ngichazile mina nabalaleli bonke ngino 11 months ngingenile office ngingene imali ingekho kodwa abantu basejozini uma ngikhuluma ngabantu basejozini bangakufakaza imizamo engiyenzile and into yokuqala ebeyi-priority kimi yiyo udaba lemigwaqo sengizamile ey'ndaweni ey'thile emawadini ukuthi siyilungise imigwaqo ama-access road since ngizokhumbula ukuthi ngoJanuwari sibe nalento ye-design yaphela imigwaqo sabathe siyabemeza u-Department of Transport nowhere to be found sabuya sahlala phansi namakhansela sathatha i-resolution ukuthi no abantu abazi department bazi ukuthi kunomeya ejozini kunamakhansela asenzeni imizamo sibuke ukuthi ikuphi la singa-adjusta khona sizama ukuthi siye emphakathini siyolungisa imigwaqo ngoba kukhona la kwangasawele khona iy'ngane zesikoleni ungasayeki emaklinikhi ngashawa yikho ukuthi ibudget yayinganele ukuthi singayenza yonke imigwaqo kulamawadi awu-23 asezoba u-25 manje ejozini kodwa eminingi sizamile Mbovu bangafakaza abantu basejozini besiyenza sibambisene namakhansela ngenza uhlelo lokuthi ngicele bonke abasebenzisa iy'thuthi because bane-yellow plant yokuthi like ama-greta ama-truck ngabacela bonke abasejozini bafowethu sicela nizosilekelela sifuna ukuhayirisha le mshini yenu ukuyolungisa imigwaqo iwadi newadi amawadi awu-23 salwenza lo hlelo ngempumelelo basibekezelela futhi osokontraka ngoba bathe sebelwenzile saba nengqinambani ukuthi bengakhokheleki kahle ngoba besilokhu si-adjusta lapha nalapha ngingaba le ndawo eningi ikhona ireport Mbovu namanje futhi siyaqhubeka sisayenza imigwaqo ukuthi phela angeke ngesikhathi esincane kangaka wonke imigwaqo esemawadini ngiyenze kanye kanye ikhona ireport ikhona imbiko ayazi amakhansela onke kuwonke amawadi nomphakathi uyazi futhi uyibonile imishini isebenza noma ke into moyiqala ibala lezo ingqinamba kodwa mina ngokwami ngihappy ngoba ikhona imigwaqo engihambele ngabona ukuthi siyenze ngemali encane kube kuthiwa bekuyithenda khona imigwaqo besingayenza ngo4 million uthi ikilometer belenziwa ngo4 million before but thina tothi spend u200,000 sihayirisha itruck negreta neroller uthi sizospend u200,000 ukwenza ikilometer noma u250,000 or less than that sikwenzile somkhandlu wasejozini lokho Mbovu nabalaleli. Siyabonga kakhulu baba umeya. Umbuzo ke ozolandela esizocela ukuthi nawo uphendule ngokukhulu ukuthembeka. Baba umeya ungenile esikhundleni usuke wayithatha imali yabakhokhi bentela usuke wantshontsha. Awu Mbovu utshontsha kanjani into engekho nakho ukutshontsha mina ngilihlonipha kabi iqembu lami nomholi wami Bulawayo ne-ANC yonke ngesikhathi ngifaka yayingifake ngoba ingethemba ukuthi ngizolungisa indlela yokuphathwa kwemali ejozini ngizokwenza sure ukuthi ngiyayifuna indlela yokukhanda imali ngikhandela ejozini njengoba siwumasipala wasemakhaya nje ziningi iy'nhlelo engizenzile ukulokhuza ukuthi ngikwazi ukuthi si-collect ama-rate umkhandlu ukwazi ukuthi usimame
sibuyisele inkontraka ezaseyiphumile emasayithini ngene mina zonke inkontraka beyikhona eJozini seyiphumile ngenxa ayikhokheleki but njengamanje kunama-project asaphelile basemasayithini bayasebenza oba saba ne-strategy sokuthi iyiphi indlela yokuthi sikwazi ukuthi sithole imali aqhubeka ama-project aphele nalokho futhi eJozini abahlala khona bayakwazi eJozini wakwakho imigwaqo elokishini usokontra kwakhona nje manje uyaqeda uselithelile itiyela ade wayisemile engakhokheleki saba nezindlela zokuthi sikwazi ukwenza what 19 ama-sport field iphelile ensukwini nje sobe sihambe siyowavula amanye basasebenza nakhona ngoba saba nezivumelwano zokuthi sokhokhelana kanjani ababuyele emasayithini baba noma ngingayizwanga impendulo uthi uke wathatha noma ukwazithatha cha ngaze baba ngiyahola ngisebenzisa lokho engiholayo Mbofu okay amanzi ngiyasaba ukuthi ngiwaqondanise nawe ngoba awemeya ye-district kodwa ke ama-citizens aseJozini imeya wena apha amanzi Mbofu ubaba umdaka lapha eMkhanyakude ngenhlanhla ngibuye ngihlale khona ilokuzaneni i-council edeployiwe njengoba ngilapha nje eJozini ngimele iJozini ngiye ngiyimele nalapha eMkhanyakude ukuthi mhlonishwa meya namakhasi aseMkhanyakude akube nendlela eqondile yokuhlinzeka abantu ngamanzi eJozini because wonke umhlangano engubamba nomphakathi ukhala ngamanzi but awekho emandleni amanzi kube mhlawumbe kukithi ngabe sengiyasho ukuthi sengithenga amavater kanamanga sizozama ukuthi sithenga amavater kanamangaka sizomba ama-boreholes ama-bulk water siyifaka kanjani but oba umsebenzi we-district loyo kulukhuni Mbofu ukuthi noma ngathiwa ngiyafisa ukwenza ukuthi ngingakwenza bese ngicela ukubuyela kuleyo ukuthi kubuhlungu lokho engikuzwile ukuthi kuthiwa kuthengiswa amanzi ngale ndlela osho ngayo if kukhona into enobufakazi enjalo ngingafisa laba abakuvezayo ukuze phela sikwazi ukuthi sinqande igilamkhuba lezoba siye sibaqashe nabo abantu ethi umuntu ufika uhluphekile aqashwe emkhandlwini hambisa ivaterkani sebeqonywa ngawo sebayawadayisa thina ngapha sazi ukuthi senze service yomphakathi siye siyithole emphakathini izinto enjengalezo driver badrive imoto ezinama-number plate mawuthathe nje lo number plate nosuku ukuthi kwakubani sokudlulisela eMkhanyakude la okuyibona abasupplya ngamanzi khona lokho okwamanzi-ke sathatha isinqumo eJozini ukuthi ama-vaterkani lawo esasithi sogciba ngawo imigwaqo esawathenga amabili ngenxa yokuthi kuyashonwa la emakhaya sesigcina silekelela imiphakathi uma inezifo sikwazi ukubathelela ngoba akwenzeki kahle kwi-district yethu abantu bakhala kufanele ngamanzi okay ngisazwakala bakwethu ngisazwakala yeah bameyo ngizocela ukuthatha nje abahlanu ubaphendula bonke siyabonga ngengcaciso osiphe yona ngizocela uthathe abahlanu bengingafisa yebo ngeke ngikwazi ukucontrol ukuthi kuba abantu baseJozini kodwa bengingajabula kakhulukazi ku-request abantu baseJozini and okunye engingakusho bakwethu ubaba womuzi ngiyacabanga ukuthi ayikho into ehlula ukuthi uma umuntu usukhuluma naye ukukhombisa lokuthi ubaba womuzi akayona ingane so yilokho ke engizokusho ngicabanga ukuthi kubalekile zingane zakwethu usalungisela ukuphendula imibuzo baba umeya ukube wena ubungelona ilunga lenhlangano yakho le oyilunga layo ubungayivotela futhi le nhlangano oyilunga layo ngendlela esebenze ngayo eJozini i-IFP mfowethu ngicabanga ukuthi kuyosho inombolo nangokhetho Mbofu ngoba enye into ungabezwa abanye abantu bekhuluma ngoba phela kulesihlalo umuntu ahlala kuso noma yiphi meya wonke umuntu uyayifisela namanye amaqembu then bese befuna ukuthi befune kokububi noma into ebuka ngathi imbi bekunamathisele yona uthola mina nje since ngingenile kuningi ngizazobala futhi ngikukhumbuza umphakathi esizamile ukukwenza ukuthi silekelele ukuthi umkhandlu wakithi usethembe futhi na umphakathi uyasi-encourage uyasinika umdlandlo ukuthi cha
siyayibona imizamo yenu ukube nafika isikhathi sisesiningi mhlawumbe u5 years ube wawuqala phansi uma sibuka ngendlela owenza ngayo phezu kwemali umkhandlu ungemile kahle siyabona ukuthi ngabe sikude kabi bas bengayivotela impela Mbovu njengoba basazoyivotela futhi right siyenza right sawubona Khumza singaneno baba nikanena hayi singenhla ngokuhlupheka baMbovu babumeya ninjani siyaphela mfowethu ngikhona ngiyaxolisa babumeya ngiyacela man uma ngabe kunendlela indaba yamanzi yazi wonke amameya angenayo afikathi amanzi azoyilungisa but uma mina nawe singalikhuluma nje iqiniso from 1994 kuze kufike manje le nhlangano okuyo yiye ephethe la endaweni ukuhamba uyovala ngondumo ngomkhuze ngomanyiseni ngongwavuma yiyo ephethe personally mina ngike ngaye ngwavuma emasontweni amathathu adlule ngizama ukusiza omunye intombazana equleka engwavuma esibedlela bangitshela ukuthi ama-ambulance awatholakali kufanele ngifonele emkhuze uma uthi wena uservice umphakathi wasendaweni ezihlwempu njengaleziyana udinga amanzi ishelter nokudla kuphela masingayibheka manje indawo yakho babumeya senihlula ngisho ugudlane nje lolo lwalufakwa umkhulu esekhona luhambe luqale ngasengwavuma luyojika endumo lubuye mina nalama construction okhuluma ngawo angiwabonanga but ngeke ngadriver 2 weeks back nje bengelapha amanzi mina ugogo mayihola impatient uqasha iveni nge150 ukuze kuyofuneka amanzi idamu laseJozini lu 30 km away from home ikole zethu yilezi ezazishiwe ababephethe ngesikhathi sobandlululo akukho kwenziwe uhulumeni unfortunately wonke amakhansela ngaphandle kwenu meya awaye emphakathini kunalokho mayiqeda nje ukukhethwa wonke afuna ukuyohlala eJozini edolobheni ayathutha elasendumo liyathutha elasembadleni liyathutha lifuna ukuya eJozini akekho umuntu onekhena indaba yalapha iambulance ugudlane lemgaqo okhuluma ngayo mina kade ngidriver from engwavuma from ebridgeini ngahamba ngayo phuma endumo akusafike kebanyiseni ugudlane lwagcina ngo-2002 maqeda ukuphela lamanzi ayifakwe ilomlungu okuthiwa umaqhude wayephethe amaplaza ayengafakwanga inhlangano ngifuna ukusho lokhu ngoba yebo umkhulu wayekhona ehamba nalo yamlungu but lo yamlungu wakhe imali yakhe wafakela abantu amanzi kwakungasiyona inhlangano lawo manzi afakwa 1998 ngo-2002 elokugcina elisempale laliphuma amanzi ithanki lakhona kumanje as we speak from eJozini kuya lapha phesheya eNsongweni I think it's 41 km ipipe eli1 nje abantu bathola isigayo kunokuthiwa gogo abahola impesheni uyabaza abantu balapho baphila kanjani bakhiphe kule yempesheni i150 bayochasha iveni eliyothenga amanzi ongekho sure ukuthi ngempela lowathenga amanzi endaweni eright le amavatekano washoyo cha ngiyayazi futhi ngiyabonga mostly makunesifo liyafika likulethela amanzi but ngesinye isikhathi bayabhadalisa labo bafana ngibabhadale 600 mina kade kunomshado ekhaya so ngiyabonga Mbovu bekuyilokho nje siyabonga kakhulu Khumza ngicabanga ukuthi ubabumeya ukukulalela kwakhe uyakwazi uyazobhuta okhuluma